Iabe tala po king katamong intensyon para king misang itiding makatuki. Kapasalamatan at kayadwanan ding makatuki at ding karelang familia. Peter and Aurora Turla, Ben and Glo Turla, Frederick and Jen Castro, Aiza Suarez, Francisco Domingo Jr., Froilan Domingo, Lourdes Ocampo, Roy and Remy Bituin, JJ and Charmaine Bituin, Almario Sicat family, Jose and Juliet Rivera, Joel and Ann Hinco, Josie, Jack and Jimmy Hinco, Nicholas and Ami Sicat, Francisco Domingo Jr., Christina, Kenneth, Crisaline, Rosel, Matt, Sydney, Eric, Freddie, Frances, Aurora Domingo, Yuan, Mary, Jane, Zach, Fritz Rose, Tina, Donna, Inigo, Roland, Ivy, Gabby, Cassie, Calvin, Jeremy, JM, Daisy, Claire, Jose Ocampo, Cito and Susan Giao, Eliza Tala, Neil, Mark Nicdao, Jomar Limlingan, Sunny and Grace Gaza, John Michael and Marisa Gaza, Francis and Jeremy Gaza, Remedios Babauta, Aurelia and Philip Babauta, Eliza and Onyo Cadiz, Ramon and Rudy Kiambao, Adolfo Garcia, Conrado Santiago, Henry Santiago, Mark Kayanan, Mickey and Kai Bautista, Buboy and Konkon Sikat, Pot and Ivy Kayanan, Alan and Yeye Wong, Roy and Rona Angeles, Teodoro Lapira, Bobet and Lenny Cruz, Aurea, Tess, Boy, Sila, Resi, Maria, Rolly, Lenny, Jose, Puring, Juanito, Archie Ocampo, Alin and Mini Lakindanum, Jonel, Bobet, Mayet, Nelia, Deng, Ramil, Buboy, Roy, Hermisa, Andrew, and Catherine Maninang, Maxen, Chia, Elmer, and Cherry Ocampo. Paraking makapasubaling kayadwanan dari John Alfred Kayanan, April and Alfredo Kayanan Jr., Manuel and Arnold Kayanan, Ruth and Leo Manlutak, Apolonia Rojas, David family, Minerva Bisda, Concepcion, Charmaine and Cariza Marie Bisda, Ronilo and Jennifer Bisda, Cecilia Cruz, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, June St. Paul and John Patrick Passion, Leo and Chris Sicharing, Irene Castro, Feliciano Castro Jr., Fred Castro, Roslyn May Bituin, Mac, Jenny and Sky Bituin, Erickson, Elizer, and Edmond Ramos, Brian Datu, Adrian Malvar, Jonel Alvarez, Pauline Santos, Martin and Jem Palo, Patrick, Janina and Miguel Rivera, Kyle and Justine Hinco, Nell, Arlene, Ferdy Nuki, George and Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Ireland Claire Sikat, Franz Aldrin and Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Natividad, Angeline Garcia, Joseph Mary Hazel, and Ethan Valentino, Joseph Emilu, and EJ Dija Como, Mike, Melody, Gabriel, and Micaela Yung, Rain Jasper Bisda, Paul Wadman, Boyet, Roderick, and Rex and David,
Jason and J.R. Chua, Pablo and Reynaldo Giao, Cons and Bless Apimwar, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Lito and Marita Paule, Charis Dinhochan, Ched Alfonso, Jocelyn Geroso, Veronica De Leon, Crystal Jane Sazon, Jose Marie David, Fatima and Fredelito Ruezo, Hill and Malu de los Santos sisters, Luis Manuel and Glenn Marie Ledesma, Kevin and Luis de los Santos, Corazon and Susette Fernando, Corazon, Vincent and Jack Morales, Shane Torres, Kenneth and Kirby Mendoza, Richard Nace Campos, Carlin Sofia Dizon, Mary Joy Punzalan, Pilar Ocampo, Frances Joy Ocampo. Para King Malagwang Kapaldanandi, Catalina David, Romeo Manabat, Narciso Romero, Dexter Regala, Teodora Macaspac, Manuel Bustamante, Curing Enriquez, Anika Alvero, Lilia Caneco, Helen Bocolos, Emily Nunag, Biday Alfonso, Arsenia Hinco, Josie Hinco, Cristel Ayala, Romeo Enenita Cruz, Salud Calma, Froilan Domingo, Billie Jean Pineda, Catalina Kasupanan, Romeo Jordan Alonzo Jr., Vicente and Juanita Regala, Ricky Lusong, Annette Lakindanum, Rosario Dairit, Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, George Hinco, Bonifacio Malig, Ernesto Mendoza, Tom Laksamana, Francis Kiambao, Minerva and Jomar Kiambao, Esther Parungaw, Marina Osorio, Wenceslao Cañonero, Florencio Lozano, Lota Salenga, Estrelita Soriano, Priscilla Aguilar, Kit Villa, Orit Ofstein, Jordana Mesetti, Alfonso Nuki, Clarita Nuki, Santiago Tayag, Richie Rivera, Joseph Gozum, Enedina Bitwin, Beata Cañonero, Benedita Amante, Ines Torres, Joel Tubig, Ines Gozum, Cyrilo Cuenco, Purificacion Gozum, Zita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Jesus Enyoli Tayag, Joseph Ferrer, Irene Kiambao, Aprilin Antonio, Sitang Santiago, Santiago Junio, Marcing Lagman, Maria Rosana Rodrigo, Anita Sazon, Marcelina Layog. Para King Kapayapanding Kaladwadi, Bening, Pasing, Payang, Alice, Len, Ray, June, Raymundo, Maxima, Francisco Sr., Carlito, Rafi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco Sr., Ignacio, Carlos, Feliciano Sr., Modesta, Erlinda, Ben, Raul, Rosalino, Renz, Pedro, Paula, Rico, Erlinda, Miguel, Maria, Juliana, Monsignor Damaso Hinco, Mariano, Escolastica, Jesus, Emerenciana, Pablo, Maria, Abel Jr. and Sr., Rosita, Noel, Filmer, Rita, Benedicto, Arsenio, Maria, Damasa, Cosme, Marcelina, Carmelita, Noel, Takeshi, Nestor, Zenaida, Hilarion, Cristina, Roberto, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loretta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalya, Amilcar, Rene, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Belen, Cristeta, Emerenciana, Marshall, Trinidad, Roberto, Fernando, Randy, Raquel, Conrado, Modesta,
Feliciano, Erlinda, Carlos, Charlie, Ernesto, Alfonso, Eustaquio, Elena, Severino, Rebecca, Clemente, Sabina, Guillermo, Edilberto, Belen, Gregorio, Francisco Mariano, Tito, Lourdes, Bernardo, Aiden, Leonila, Heidi, Arsenia, Magdalena, Emmanuel, Angelina, Celedonio, Gertrudes, Cesar, Rogelio, Oscar, Angelina Francesca, Precious Angel, Ruben, Ernesto, Eloy, Trinidad Sunglao, Rosalinda, Agrifina, Jose David, Angel, Lutgarda, Gertrudes, Jeronimo, Maria Corazon, Felix Berto, Ronaldo, Ingracia, Lucina, Adela, Virgilio, Emilio, Cornelia, Maria Luisa, Elendrino, Epifania, Martin, Nelson, Ireneo, Francisco, Enrique, Rosalina, Elena, Rodesinda, Juan, Ernesto Alfonso, Ignacio Milagros, Elfleda Manipor, Antonio Rosario, Wenceslao, Joaquin Jr., Josefina, Abraham, Dominga, Dolores, Antonio, Roberto, Ising, Julian, Oscar, Carol, Nicole, Gilbert, Jerry, Lito, Lina, Magdalena, Romeo, Pasencia, Julian, Antonio, Beatriz, Elegio, Helen, Carlos, Relly, Emerson, Pedro, Jerome, Christian, Macaria, Roque, Constancia, Dominador, Teodolfo, Rosalina, Teresita, Antonio, Elena, Segunda, Victor, Agripina, Romulo, Rosita, Cirilo, Abel Sr., Abel Jr., Elfleda Manipor, Paulina, Flora, Feliciana, Felipe, Paul Christian, Philip Vincent, Macario, Marciano, at ding hanggang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na ning ala ng makaga nakakarelo.
King lagyo naningib pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana ning Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Kaluguran kong kapatid, kaswelo ko pong mikiti-kit ang pasibayo, miyabi-yabi ang pasibayo, kaniting bali na ning Ginoo, kaibat na puning pagal ning fiesta, kaibat na ning mapinanayaldo na mumuran, pasalamat mo king Diyos, sinlag na naman ning aldo, tandaning kayang lugod at lingap para kaya katamuan. Tahimik tayo po sa guling kilalanan ng Ginong Diyos, karing miyaliwang bagay mga palyari busal tamo. Kilalanan niya ing Diyos, king metong at karing kaya katamong kaluguran at ding kaya katamong familia. Tahimik tapo sa guling magpakumbaba, arapana ning Diyos amayupaya at maganaka. Ginong Jesus, tinape ning biye, pasiknangan mo kami karing mabiye mong amano, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Hesu Kristo, tinape ning biye, babiye mo kaya kami ing kaya kang sarili, ban kanan mit inuman, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, tinape ning biye, adwan mo kaya kami ing maging pamanganat inuman ning balang metong kaya kami Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo at kimpangapatawad da ring kasalanan tamo idala na katasana king biye alangang Amen. abe-abe tayo pong inimpuryan ing Ginong Diyos. Excelsis Deo, Pax omnibus, Excelsis Deo, Excelsis Deo, et in terra pax omnibus, Excelsis Deo. Manalangin tamo. O mabiyeming Diyos at Ginoo, otang akat mo na ke ning kekang sarili, panwana na ke sana at pasignangan ning Ginoo, ban ayatad mi king manayang yato, ing pamangan ning pamikasundo at kapayapan. Iti nga naduan mi king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Pamamasa sa agpangking libro ng Exodo. Karing kin disyerto,
pawalangan migreklamo kari Moises at Aaron. Ngara karela, maya panggisan na nakempete ning Gino, karin king Egypto. Karin makaluklok kami at makapangan karni. At aliwa pang pamangan anggat bisa kami. Uning ikayo, delayo kami keti king libutad na ning disyerto. Panpatenyo kami mo pala ing dano. Nga na ning Gino kang Moises, pauran kong tinape, iba't banwa, para ke kayungan. Sukat lang lagi, aldo-aldo, ding tao. At manipon, ketang sapat, para king balang aldo. Ingan ti kaniting paralan pula asubukan, atakit, nung barurang tokyan, ing kanakong panabilin. Dindang ko, ing reklamo daring Israelita. Sabihan mo karela, king manikwalang karning apanganda, potang sisilim na. At mikatinape hanggang bisala ning abak. Kanitara akilala, king ako ing Gino, ing Diyos da. Inyang sisilim na, lintola ring dakalapugo, at tikpanda ing kampo. At ang tingambon, king makapadurot, king kampo ning abak. Inyang may wala ing ambon, ating melakwan, king babo ning gabon, amapino at maimpis abalamo duman. Inyang ikit da itiring Israelita, era balong sabyan nung nano ito, at ngaraking metong at metong nano iti. Nga nang meki pati Moises karela, itiyo ing pamangan, abingena ke kayo ning Gino. Ingamano ning Diyos. Itang sablang dimdam tana at abalo at iro daring pipumpunan tamo. Eta sukat lilihim karing kakatamong palipi. Nune sukat tamong ilipat at sabihan karing tutuking layi. Ing sika naning Gino at ding makapagmulalang bage akeyang depatan. Gino, minutos siya king biga, at inutos na lang may buklat, ding pasbol ning banwa. Pepauran niyang mana, ban apanganda, at pigkaluba ng tinape, iba't banwa. Tinape, iba't banwa, binyening Gino karela. Tinape, iba't banwa, binyening Inya ing tao, king pamangan ding anghel, mengan niya. Labis-labis ing pamangan, abin niya na karela. Dela na lo, king banal ng labwad, karing bundok, akeyang simbot. Tinape, iba't banwa, binyening Gino karela. Tinape, iba't banwa, binyening Gino karela.
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. King lagyuning Ginu, sasabihan kong matimiditi, no apusan apami biye ring pagano. Alang ulaga ing karelang isipan, makanyaning baluyo tungkol kang Kristo. Nung tunay yung pekiramdaman, ing tirura tungkol kayo, at nung miturwanan kayo, king katutuan ayatyo kang Jesus. Lakwan nyo na ing milabas yung marok apami biye. Lakwan nyo na ing sadya yung pangataw, ami papahamak uli na ning marawak ng pamitan. Ibayo yun nala ring pusuyo at kaisipan, at isuludye ing bayong pangataw, amela lang agpang king wangis ning Diyos, ami patutuanan agpang king kayang katuliran at kabanalan. Ing mayap ng balita ning kekatamong kaligtasan. Salamat, King Diyos. Emu bukod king tinape, mabibiyeng tao, nune king balang amanong, manibatan king asbok ning Diyos. Ing Ginu, manatiliya, kekayungan. At kekaan timurin. Pamamasa, king mayap abalita, agpang kang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Anyang ikit da ring tao, king alayo ka rin i Jesus, at ding alagad na, sinakela karing karelang bangka at mintala Capernaum ban panintunande i Jesus. Anyang ikit na i Jesus king kangat banan ning dagat kitnande ngara, Maestro, kapilan ka pa di natang keti. May kibat ya Jesus, ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, panintunan niyo ko, uling ikit yula ring kanakong mala, nune uling mengan kayo at kinabsi karing tinape. Eyo panintunan ing masisirang pamangan, nune panintunan niyo ing pamangan amanatili angga king bieng alang angga. Ibiyene iti kaya kayo ning anak ning tao, uling ya ing dinina ng upaya ning Diyos iba. Anyakit nande, nano ing sukat ming daptan, ban arapat mi ing parapat ning Diyos. Nga nang may kipat Jesus, itiya ing parapat na ning Diyos. Maniwala kayo, king kayang tinubod. Sinabi ra kaya, nano ing malang arapat mo, banakit mi, at maniwala kami keka. Nano ing kekang daptan. Mengan lang mana king disyerto ring pipumpunan mi, agpangking kasulatan, dinina na lang tinapeng iba't banwa, ban apanganda. Nga nang may kibat Jesus, ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, aliwa i Moises, ing minyekya kayo king tinape iba't banwa. Nune ing iba kong
yang babye tune tinape ibat banwa. Uling ing tinape babye na ning Diyos, ya itang titipang ibat banwa, at babye bye king yatu. Nara kaya, dinan mo kaming parati, Ginu, kaniting tinape. Nga ng Jesus karela, ako ing tinape ning biye. Ing lumapit ka nako, dumanop yaman, eya dumanop kapilanman. At ing maniwala ka nako, eya kumaw kapilanman. Kaluguran kong kapatad, ing mayap a balita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo. Mayap, paten metang metong. Edmond, metong may sinjan mo. Hello sound. Maya pa bengi po kaya kayungan. Kumusta ko po? So dakal po salamat kayong pamanagon niyo. Bista man maka ECQ, MCQ, low IQ, whatever itang etanay balo na numurin sa biyanita. So pasalamat ko po, may kitikitang pasibayo at may abe-abe tamong pasibayo. Ing pigunaman tamo po kayong Ebanghelyo ngayon Domingo. Ing Ebanghelyo tamo po batyak ang San Juan, chapter 6, verses 24 to 35. Tungkol keng tinape ning biye. Pero epo tinape ning biye ing pisabyan tamo. Dindamtanay ita last Sunday. Lawenta mo po metong detalye keng Ebanghelyo. Piulit-ulit yang may banggit. Gusto makanyan, importante yan. Deng Hudyo, miglakadla, sinakilang bangka, panintunande ingino. They were looking for Jesus. Panintunande ingino. Kita mo man po maniwala ko niya, sisimbata mo, anya mga dita mo, anya darapat tang mayap. Buritayang akit atagkil panamdaman ingino. Panin tunantaya naman hanggang eni ing Diyos. Nupin, malililita mo. Aliwain panintunanta mo. Dakal kaya kata mo, manintun kabiyayan. Anyang mumuran, manintun lang abiyas, deng kalulo kaya kata mo. Manintun lugod, manintun kapatawaran, manintun kakaluguran, manintindi karela, manintun familia, manintun aluguran tamo, manintun makirandam kaya kata mo. Dakal tamo po panintunan kembe, ating manintun TV, ating manintun channel, ating manintun signal. Pero deningan po panwala mo. Sasabihan damo, ing metong ng panintunan ning puso tamo, wapin ing Ginong Jesucristo. Panintunan tayangan. Pag nasan tamo kem puso tamo, aminan yu oli, panintunan taya ka rin ing apong Ginoo. Ing problema, makananumeng panintunan ing papalto. May man akit, may man daramdaman. Man bala mo pahiwatig kaya katamo, bala mo alayo, manalangin tampak, sabihan tayo, man makibat. So makanano tayong panintunan ing meto nga Diyos na bala mo sasalikot kaya katamo. Paborin niyo pong mamya kong adwang karanasan, makanano keng ikit, aranasan, at atagkil ing Diyos. At sana po rin yung karanasan na rin, agyagana kayong balikan mo naman, deng sarili yung karanasan, nungnuk ka rin, man ikit, atagkilye, at aranasan ing Diyos. Mumuna po diling, tandaan nyo, panintunan ing Diyos, karing mga ragul, a milagro, karing dakal,
ang mga milagro, kalupadareng Hudyo. Panintunan din Ginoo anyang milagro yung 5 tinape, pakan ring 5,000. Marugol yung milagro ito. Panintunan ka rin ng Diyos, malagad lareta. May ulit pa si bayang milagro nga ito. Panintunan ka rin. So, no ka rin yung panintunan ng Diyos. Tandaan niyo po. Panintunan niya at aranasan niya at akit niya ang Diyos karing simpleng mga lating mayap adapat. Ulitan ke. Akit niya ang Diyos at aranasan karing simpleng ordinaryong mayap dapat. Halimbawa po, aranasan niyo na po siguro ini. Pinta ko po king metong drugstore, sasali kong panulo ko para king sugar ko. Nakpukarakal panulo. Insulin, metformin, para king sugar, para alta presyon, para king daya. Sasali ko po. Nakukarakal kayag sasali. Kaya po apansin kasipin ko metong yang matuwang gusot-gusot malan. Minunaya ka na ako, nyayikit ke, binyeneng reseta, kening mamahalaking counter. Tinawin ning babaeng reseta, no? Kinuha ng calculator, kinarkulan pag niya kaya, lolo, orene po ring halagada ring panulong sa saliwan niyo. May gitla po atang 3,000. Karagul na nita, mas marugulin ka na ako. Ing lolo linawin ng reseta, no? Mengis na yung malalam, may nga mo siya buntok. Kaya ba't kunwari ang kakapakeng bulsa na, halatang kulang la ring pera na. At na po kaluwat kapakeng bulsa na, siguro marinay ng sabyan, kaya kunokonan, mala, kapkapi mga yan. Kabira-bira po, ating babae kayong shipping na, siguro sasalihan ng panulo. Dino kuya. Lolo nga na. Pero yung puwara rin, may nabula nga na. Kinuha na la. Adwa lang 1,000, binyeno ka lolo. Abaldugyo po rin pero yung ana. Saka aneme ko, yung babae. Yung lolo makapaniwala. Palo na ala ni mandaralan pera. Hanggang ako po may bigla ko, niyangikit kong milyarita. Ba't bagya-bagya yung lolo, bininok yung magtinda para karing panulo na. Tagalan kaya po sana itang babae, ako man, kulang na rin pera ko yako. Lumakanano yung linto, bigla yung may wala, yung babae. Sabihin ko po kaya kayo, itang makuy da pinandita ito, balamu, ikit ke, at aranasan ke, ng Diyos. Ito po. Kaya ba't kung ikit ito, may kukupo ka rin lulundag. Balamu ako man, buri kong saling panulo dengan tao. Balamu ako man, buri kong mamaya pera ka rin egan-agan ng tao. Balamu may bugang miyawa, kaya tang ikit mong ganaka, naninga pong Gino. At maniwala ko po itang matuwa, lalo lang itang matuwa. Talagang ikit ne at aranasan ne in Diyos itang pinandit ay ita. Ita po yung aman kong paninto na niya at akit niya at panamdaman niya in Diyos. Kareng simpleng, ordinaryong, mayap, adapat. Manalbe ko mo ketang milyari. Pero pala mo, miyabuban ko, king grasya na ning Diyos na ikit ko. Amen. Amen. Kadwa pong karanasan, anyang atyo ko po tagaytay, magobra ko king metong seminaryo para karing pari. Anyang atyo ko ka rin, maralas ma-homesick ko, maralas malulungkot ko.
So minsan pong aba kamarim laking Tagaytay, tamad-tamad kong tinalakad, ako bisang magobra, ako bisang magkay, may grabber shoes ko, may niblas ko, jogging pants, pag-jogging ko saguli nga ako, linwal ko. Matamad ko, homesick ko, nano ko isipan, maglakad ko. Kabang maglakad ko po, alang nano-nano, miris ko king metong nga lugar na makatanam puro kape. At nakarakal a kape. At itang pinandita anyang apansin ko, na kape lang hindi makapadurot ka na ako, apansin ko, mamukadkadla ring sampagang kape. Nung may nakit na ko pong sampagita, bala mo makanya na ring sampagang kape. Maputi lang mga lating bala mo sampagita, tutubo ka ring tanaman. Ay, mababala ring tanaman. Edo paparagulan. Makuid lang po, makanita iyag daldala. At bala mo, agnanagnan lang memukadkad at memaw at nakabanglong kabangluday ng sampaga. Bala mo, pedrot ng dako. Bala mo, kakaulan dako at napukanyaman at nakabanglut no kalaguring sampagang. Ay talagang, bala mo, may lako ko homesick, may lako ko tamad, may lako ko talagang makatalaga po mo, magmulala mong lawan, dudurot kong lalong ko rin sampagang, bala mo, kakaulan dako. Itang pinandita ita, sabihin ko kaya kayo, kinawol na ako ng Diyos. Siguro sabihan na ka na kung, kami gagana ka, ka ma-homesick, at yuko Kenny. Kaya be mo ko, kakaulan na ka. Pilan pong minuto itang dudurot ko, ala kong ikitaliwan tao. Ito mong sampaga, ilang abaw ko at nakabanglo at nakanyaman. Kailan mo pong pinanditita, miglakad ko. Migbalik ko ng agad. Lawen kong pasibayong ako. Kabalik ko po, wala na. Ikit ko lang, mureng maputi, alambaw, alangkay. Siguro po ikayo man may karanas ko makanyan. Si Father Robert, anyang mintay keti, magtaka ko kayo, yung mga di kami, may nga di pasalamat ko keng oran, ginunga na. Pasalamat ko keng ayun nga na. Huling pega na kamo ka na ako, makanano kakaupaya at ikay mangontrol king ega na gana. Yak po ba nung aranasan niya yung ginu, anyang alangtok ng inguran kaya katamo? Or maski ayaw siya mo saguli? Or maski penamdaman yung lilingunan ako ng ginu? Yak balo po nung penamdaman niya yung ginu, anyang minayon. Yak po ba nung penamdaman niya yung ginu, anyang at no karkalding mag-text ka na ako, among manyadla pong abyas, dening kabaryumi. Ganditak mo po. Aranasan tayo yung ginu, king kalikasan agewana para kaya katamo. Karinye po akit at panamdaman ing Diyos malugod ampon mayupaya. Panintunan ka rin mga ragul na milagro. Ay, magbayo na siya kaya. Alay po ka rin. Panintunan niya mo. Karing simpleng mayap, ordinaryong bagay. At para panintunan niya po, king malagong kalikasan. Amen? Amen. Amen. Tauli pong kwenting tutu. Kinwento na po ning metong ming professor Heswita ini anyang atsuke Ateneo. Ini pong mestro nga ini, pariya, ing tuturong Religion 101 king college. So minsan kanong semester, king klase na, ting mga 20 estudyante, masalese langan, apan sinay metong nga estudyante ketang gulot. Makabayabwak, mabulok ya, makirandam, alayang pakialam keng sasabyana, makisabi ya, mamasaya, mag-text siya. Alayang pakialam kaya. Ay, yan naman, nene pansin. Sabihan kasi rin, loko, madya ka. Bagsak na ka, loko ka nga na. Bagsak na ka. So, buong semester po, baka yan, tutuloy ining estudyante na ngayon, luwi yata lagyo, makababuak, manyukle, maniblas, kabulok datang, alayang pakialam, makirandam. So, niyang di nanong grade, mayaring semester,
Aga na kanining Louie, siya po mo na. Di nanda kang 70 nga na. O nga isip na, istong bigsak ne, may balik na nena naman next year. Estudyante na nena naman. Sige napin, di nanda ka 75, lo ka ba, nakama ko nga naman kayo. So, yung inaus na lang yung estudyante na, bibigyan na rin class card, makain. Tinauli na yung daily Louie. Louie nga. Binyan ng class card ka, Louie. Tinawin ng Louie. May pasarya. Ay, liya. Father nga na. Tuturo mo kayong religion nga na. Kutang ko kaya ka. Palagay mo, akit ke ing Diyos. Nga na. Kabalo nga na ning pari. Bala ko sa iting tuturo mo. Bala ko sa tuturo mong makananumi ang akiting Diyos. Kaya man pala. Sige po, thank you kayong grade ko ana. Sa kanilin 1. Kung yung bayo yung lumol kayong pasbol, tegal na ning pari. Nga na, Louie. Tandanan mo ini nga na. Maniwala ko, kapilan man, kingugali mo, eme, akit, ing Diyos. Wala ko po yung tuturuyoy, tanganan ng estudyante. Huwag nga na, kapilan man eme akit ing Diyos. Pero inisabihan ko kaya ka, ing Diyos, akit na ka. Ing Diyos, akit na ka. Nga estudyante, sige Father, anime ko. Dapat nito, patuloy ang tuturuin pari, kaya linwanan ni Louie. Yaliwas estudyante nga ranasan. After 3 years, minsan, kay batang tinurong klase, may biglaya. Ating manabat kiluwal na ng classroom na. Kalbuya, payatya, malwalas yung susulod na, uling mayayat yung husto. Sa libungan ni Father nga na, Father, kayo ko po atatandanan. Ano nin pare ba? Ano no karakal ng estudyante ko, pasensya na kay dakatandanan. Ako po'y Louie. Itang susuka yung king klase yung kanita. Oh, ano nin pare? Louie, nang milyari. Nang milyari, ba't may kalbo ka? O ba't may head ka? Yan hilom ka, kwentuhan ka at sagli, nang milyari. Kinwento ng Louie, ang milyari, may diagnose siya, cancer, stage 4 ne, mamamatene. At isip kong balikan da ka, Father, nga na. Uling itang sinabi mo ka na ako, bay tami kawani, mitanam ken loob ko. Gusto ka nga na, eke akit ing Diyos. Anya pong mika cancer ko, panintunan kay nga pong Gino, panintunan kay kareng pisamban, panintunan kay kayong pilgrimage, panintunan kay kareng imahen, panintunan kay kareng mialiwang grupo, eke akit ing Diyos. Buong mika cancer ko, panintunan nga pong Ginoo, eke akit ing Diyos. Tanggap po niyang sinuko ko, tinggap ko ng ating kong cancer, minuli na ako bali. Karas ko bali, disan kay tatang ko. Ating gawa ko po, linapit ko kang tatang ko, linuklok ko, may ngaga ko at minyad kong sorry, uling pepasukal kelub itatang ko. Tanga na patawaran niyo ko po. Ining mamamatay na ako, sisisyan ko yung kasalanan ko, patawaran niyo ko po. Kaya bating gawa ng tatang ko, kinawal na ako, at may pangaga kaya po, buong bengi. Kaya ba't nandita mayana para kang mako, laipitan kaya rin ni mako, migpasori ko kaya, inuma kaya gamat, papangadi ko kaya, sabi ko, sorry ma, pepasukal da kalub, patawaran niyo po. Binindisyonan na ako mako. Kami man po, may pangawal kami, may pangaga. Kaya ba't karing wali ko, mas mayan, kinawal ko la rin, migpaalam na ako karela. Habang magpaalam ko po karela, bigla kong aranasan, ikit na ako ng Diyos. Kabang kakaulan ko, puring familia ko, aranasan ko, madantawli, ikit na ako rin ng Diyos. Nga naning pari kaya, Louie, kasanting na ning sinabi mo. Nakabisa, bumawi ka king klase ko.
May balik ka bukas, ikwento mo, sinabi mo ka na ako. Opo, Father, nga ng Louie. Sige po nga na, may balik ko bukas. Dintangin bukas, alang luwing linto, huling ikit na ning Diyos. Metene iluwi. Nya nga naning pare, maski ken mong sarili ko, akwento ko, kwento mo, Louie. Alam mo po niyang mete John Paul, nga tatanda na niya, yung dati tamong Santo Papa, John Paul II, yung mete ya. Anyang mete ya, ring tauli ng ama no makaninila po, ginunga na, kaluwad na kang panintunan. Kaluwad na kang panintunan. Bandang tauli, ikit muko. Ikit muko. Wata pong panamdaman niya yung Diyos kimbeyo. Ring simpleng ordinaryong mangaya pabage. Kayang kalikasan. Wata pong panamdaman niya, nga pong ginutok ng kosaguli. Tok ng kosaguli. At paborin yung akit na kayo ng Diyos. Amen. Sasalpantay ako Nung kimban wat yato at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ning banalay espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayong Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa makalukluk wana ning Diyos, sigpang mayupayang tuto, ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukum karing mabiyempong menga mate, sasalpantaya ko king banalay espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pami sa Makding Santo, King Pangamatao daring kasalanan, King Pangasublirang mieding mete, at King Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo po ngayon King Ginoo, nga tamong maus kaya, Ginoo, maging biyena ka sa ningyato. Itangan po, Ginoo, maging biyena ka sa ningyato. Para king Santa Iglesia, banding kayang pamuntok at ministro, pasiknangande ing balayan ning Diyos, king matampanang pamangan ning Ebanghelyo. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, maging biyena ka sa ningyato. Para karing dakal ngening kasalukuyan, king mabilog ayato, aalang sapat a pamangan, at binang kalulu, ban mi biye tune, makataong biye, at ding magyagyo, ipakit da naman sana, ing lugod da at pakalulo, banding sabla, mikadesente lang pamibiyebye. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, maging biyena ka sa ningyato. Para karing mesagsag a Kristiyano, ban king malagwang panahon, piraswan tayang miyabe-yabe, ing metong mong tinape, ning metong mong Ginoo. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo, maging biyena ka sa ningyato. Para karing hanggang komunidad Kristiyana, ban mabiyasa lang munye e pasabing ulaga, king Eucharistia, at mangu ibat kaniti, king tetagan, mitagulaling king karelang sarili, karing kapararang tao. Ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, maging biyena ka sa ningyato. Kaya betala po ka rin panalangin tamo, ding kapatid tamong mag-birthday, Alicia Joy Between, Alma McDonald, Regner de Los Angeles, John Gomer Alarcon, Tess Morales, Mark Louis Morales, Martin Zason Jr., Glenn Marie Ledesma, Filmer Abrahano. At para po king memasa tamo, king first reading, Maribet Colera, ning Guam, para po ka rin kapatid tamong masakit, Jesus Tayag, Pastora Serrano, salamat. At para king kapayapaning kaladuan ng Ricardo Vitug.
At para ka rin sablata mong intention, para ka rin familiata mo, na sana itamuan, aranasan tayo hanggang ditak mo, inga pong Ginoo, tahimik tang manalangin king Dios. O Diyos, ay pami, ibaklat mo ring pakiramdam mi, ding panamdam mi, ban kanitas saguli akilala da ka at aranasan, karing miyaliwang mangayap akaranasan mi kimbye, at king metong at metong, king lagyo ng Jesus, aginomi. Amen. Manalangin kay kapatid, maning kakatamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Panggapanes sa ning ginuiting daon karinggamat mo, kingga puri at kiligaya ning kayang lagyo, kingga katamay kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Mapamakalulong Ginoo, papagbanalan mo reting ain at bustan mong iting espiritual ming sakripisyo, gawa na kaya nga lang hanggang ain kaya king lagyo ng Jesus sa ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayongan. At kaya kaan Isipan niya't luguran ng Diyos. Isipan mi at Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. iti karapat dapat at matuli. Tunay pinkarapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati o iba kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing sabla-sablang bage, malati at maragul itingan dapat mo. Pating pamanaliwan ing panahon, kalyaldo at kauran, pamintuana ing batas mo. Uli nita, kambedring sablang koro ding angeles, daralit ming kaya kaligayat ngamingan kakanta.
O Diyos, ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ingke kaming kapasalamatan. Daraon mila keka, deting tinapi ang pong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi keka, ing pigkalog mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulong nala rin kayong kakaluguran, king karilang tauling haponan, kinwaning tinape. Pepasalamat ya keka, pirasone, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't naning hapunan, kinuha ng kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyan ng kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para ka ring sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon ginuan niya matulat ang ipasyag. Iba, uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit keng kekang dulang. Katmuan mo kami king tula ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi ing katawan at daya ning kekang anak. Ginuala kang kakalinuan karing anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatwa, at ding kaya kaming miyang obye. Ganakan mo la ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristiyano, no ka rin lapaman, at ding sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ding masakit at ding pakakalulo. Maglapo kaming kapag mulalan, pot ang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, kingalanganga. Ngayon ipunting metong familia, abe-abe tamong mipa panalangin king Dios, karingamano, tiro na kaya katamo ning Ginoo. Amin. At yubanwa, isambanyang lagyo mo, datang ke kami, ing pangahari mo, mi pagkawaning lobo. Keta'y sulit, at bimanwa, keta'y sulit at bimanwa.
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kaya kang pakalolo. Parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian ating kayo payanat ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babalik danding kaya kaming kasalanan, nunay lawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kay iglesia, at pamayapan mo yung pumbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayongan. At kaya kaan timurin. Matula tayo pong ibigin ng kapayapaan ng Kristo, King Metong at Metong. Kapayapaan po, kaya kayongan, peace be with you po. Kapayapaan po. Ini po yung ginutang Heso Kristo, ing tinape ibat banwa. Mapalad tamo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, e ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkasmi nga mano mo at kumayap na ako.
Mapilan mo pong kapabalwan, mumunandili bisa kong pasalamat, dakala-dakal pong salamat kaya kayungan, may pamiesta, may bahagi, anyang milabas sa kapag masusya ng Santiago, retang sinimba, may kisan metong, dakala-dakal pong salamat kaya kayungan. Bali po, bala mo ikit kay at aranasan kay ing Diyos, lalong-lalo na po karetang dakala sinimba kilwal, makapayong lamong tahimik makatalakad kabang magmisa. Pati po ring ubisbo tamo may nga pamulalala anyang fiesta. Bala mo lang COVID kaya kayo nga po. Waling at no karakaldeng sinimba. So may pors po at dakal pong salamat kaya katamuan. Itamuan devotos na at anak ng Santiago Apostol. Kadua po, anting nga banggit ko, anyang milabas sa Domingo, bukas po pwede na pong magumpisang maglibing detang may kasaling kolumbari nung atinong lula ng abu, karimyang ubieda, kay bat na puning misang alas 9, may kasimpleng panalangin, datay may kabindisyon, kay bat pwede na pong buklat, at lula ng labi, daring kaya kumyang ubieda, dini pong kaya katamong kolumbari. At kay bat po keng August 4, Miyerkules siya po ini, aldode po renggang parish priest, ka fiesta ng St. John Marie Vianney. Den kolektata mo anyang milabas sa fiesta, may gitla pong 30,000 may bilangan deta king PPC para king gasto sana po ning kakatamong parokya. Ring kolekta po ngening Domingo para king ka-fiesta ng Santiago Apostol, may biela po karing kita king seminaryo Tagaytay na mamahala po king formation daring ega na ganang pari. May biela po karing obispo, gasto sanda para karing interest na po ring pari. Kaya ba't king August 6, first Friday po, at intamong Holy Hour, alas 4:30, nung no karin lukloko para papangumpisal, kay ba't misa, alas 5:30. At first Friday po ita, atin mo rin pong misang alas 6 ning abak, ning Biyernes, ang pong Sabado, first Saturday, atin mo naman misang alas 6 ning abak. Malugod ko pong pabalo kaya kayo, finally, mika Gcash tana po. So, detang bisang mamye po, donasyon kay pisamban, pamisa, contribution para fiesta, para king maintenance na po ng pisamban. Ing Gcash tamo po, ikuha yun Aliye pa, kuna niya ngayon bayang balong ipos. 0967 228 9638. Kwaye? Ulitan ke. 0967 tayo. 0967 228 9638. Epay kwa. Ulitan ke pa. Tayo. Anyway, kutangya po king opisina, balo datang number ng Gcash tamo. Pota pong mamaya kayo paki-indicate po. Para misang mete, para pasalamat, para pisamban, para fiesta, para maintenance ng pasamban. Indicate ya po ka rin, bamilang balo, no lamiraras, deng babiyo pong donasyon ketiking pisamban. So, dakal pong salamat kaya kayungan. Ing assignment tamo po, banggit ko na yun din, baloy po anyang alangtok ng ingoran, deni nga liwang kabaryo tamo, mamag-text la po ka na kung manyad lamaski abias mo. Makanyan tapong pepasaling abias, pemya ka rin hanggang Barangay Pastoral Council. So, ini po yung assignment yo. Nungatin ko ang sobrang ulam, pakiabot yo po ka rin siping yung bali na mas mangailangan. Kung ating kong sobrang abyas, gamit itong iyang gatang, pakidi na niyo po rin kaya kayong siping bale. Baya pong akit at aranasan ng Diyos. Okay. So ito mo po, dakal pong salamat kaya kayungan. Talakad ta po para kintauling panalangin. Ay, metong pa po, taulin dili. Mirasta na naman po king quarantine. Kung nabalo na yung quarantine,
MECQ, GECQ, low IQ, nga ko natin po. Basta po tandaan niyo, mimingat ta pa rin po. Mimingat tamo. Eyo kakalinuan ring face mask yung pong face shield, uling ining virant, abayong lulwal, mas matindiya po kanong makapanawa, kay ba't sundin nagpaya kaya ka alaman simptomas kad nakamate. So mimingat ko po. Eko lulwal nung kailangan ding anak ang pong makatwa, bawal lang lulwal. Eko po maglupong-lupong, maskineng pamangan, at keti po king pisambanta mo, ala pa mong meeting, ala pa mong pamitipon, ala pa mo pong pamangan. Respetuan tayo po, ing metong at metong, alitang eda ko buring akakit, kaburi ko pong akayabe na kayo. Pero sana po, pareho tamong mimingat. At ya pa po ing COVID. Nung bisa tamo pong Pasko mawalane, so ngini po mimingat tamo. Pakisabi po ka rin katubalayo. At sabyanan nyo rin kamaganak yung atsyume nila, ela pa mumuli. Maski hanggang akin simo, ela pa mumuli. Uring masabat la po karing boundary. Okay? So ito mo po, salamat po. Para kintawling panalangin tayong metong at metong, den kapatad tamong mangailangan, kaniting kagipitan, den kapatad tamong masakit, den kapatad tamong alangobra, den kapatad tamong pakakalulo, para karela. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, yung ginong Diyos at yukeka, nuwan ka karing sablang babay, tuwan niya panamanin bunga nga tiyan mo Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Sabi ko na po yung assignment, yung Ginoo manatili kaya kayongan, At kaya ka, at timurin. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos at ng kekong familia. Hingib pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo mi daune, umya kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat Salamat, King King Diyos. Diyos. Kantay tayo po indalit kay Birhen.